hlakani mingiselo mkana lona FM makombandlela akuhlekanisa kwala ungangisela xitichi xi ri ko a hi kuti mingiselo me kwala ungangisela xitichi xi ri ko namuntlha i ravu wa mkana lona FM se yo mhaka na hina namuntlha hi ta ku nyika nkarhi wa ku va u ta na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku u ri na tona leyi nga ku lulamisela yona i ku hi ta bula na advocate Ntsako Baloyi ta va hi kha hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka ta leswi swi vulaka so loko va teke xiboho laya a khoto ya le henhla ya Gauteng ya le N'walungu a Pitori mhaka ya ku amukela vumbhoni lebyi byi nga vuriwa hi va ehleketeleriwa vambirhi kumbe va hehliwa vambirhi wo sungula na wa vumbirhi eka ku dlawa ka nandu wa Senzo Meyiwa se sweswo hi ta va hi kha hi bula na vona hi hafu ku bila awara ya 12 nhlekani lowu kambe swiritano hi ta va hi kha hi twa wehe na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona kambe hina hi ta sungula laha mingiseri wa Munghana Lona FM ta sungula mi ta tsundzuka tolo hi vulavule hi hungu ra mhani lava va ka Matsakali vanhu vo tala va khumbekile swinene hi hungu leriya ku katsa na loyi lava ku sungula na yena sweswi hi twa ku kahle yena u khumbeke njhani nako u ri u ta pfuna njhani ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo se na wehe mingisero wa mehe hi le ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku twa n'wangulo wa wena ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona ni twa mahungweni kwala vhikini ku vulavuriwa hi timhaka ta ku duvuriwa ka mfundhisi a ri kerekeni na sweswi hi twa ku kahle yena u khumbeke njhani nako u ri u ta pfuna njhani ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo se na wehe mingisero wa mehe hi le ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku twa n'wangulo wa wena ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona ni twa mahungweni kwala vhikini ku vulavuriwa hi timhaka ta ku duvuriwa ka mfundhisi a ri kerekeni van'wana va tirhi a Limpopo va horile ni swi vona hi kwala ni nga tshama kona ku ku hele n'hweti laha hi ku van'wana va ya hala van'wana va ya le van'wana va ya le hi ndlela yaleyo kambe leswi nga xiswona mingisero wa Munghana Lona FM makombandlela a hi sunguleni hi twa ku ka timhaka letiya ta ntombi liya kumbe ya mhani lava va le ka Matsakali va nga vulavula hi timhaka ta n'wana wa vona a nga vavisiwa va hehlaku leswaku u vavisiwe tihlo exikolweni lavawani vona va hi pfuna njhani ku yisa mahlweni mhaka leyi enhlekani maxi minjhani hi pfokele n'wina minjhani pfukile mina Mavasa former SGB chairperson ya le Ihlovo. Hello tatan Mavasa ni mi yingiserile a hi sunguleni kwalano loko mi ku former SGB ya le Xihlovo a ku ri lembe rihi loko n'wina mi ri SGB nako a mi ri xirhomoni kwalano so fana na khese hi vulavula ku yona ya 2021 mina ni ri chairperson ya SGB hi 2021 se mhaka leyiwani n'wina mi yi tive njhani a mi yi tiva va mi byerile mhana n'wana ku endleke yini mina as ni ri chairperson ya xikola lexa xa Xihlovo khesi leyiwani ya ku boha ka n'wana ya principal a va hi tumbeta maxi tatani Mavasa a hi sunguleni kahle ya SGB hi 2021 se mhaka leyiwani n'wina mi yi tive njhani a mi yi tiva va mi byerile mhana n'wana ku endleke yini mina as ni ri chairperson ya xikola lexa xa Xihlovo khesi leyiwani ya ku boha ka n'wana ya principal a va hi tumbeta maxi tatani Mavasa a hi sunguleni kahle khesi leyiwani ya ku boha ka n'wana ya principal a va hi tumbeta maxi loko va famba ku na n'wana a nga biwa laha ku humelela yini principal va khoma lava va tshika va khoma la na ku va ze va famba na mhani luya va ya ka doctor ku n'wana loyi a zama ku pfuleka hi swi tivini endzhaku loko mina yi ofisini ya vona va vutisa ku principal va ku endliwa swilo mina ni nga swi tivi so principal va pfumerini ku swi endlekeni swilo leswiya mara loko nkarhi wu kha wu famba i ku principal i munhu loyi a khochiwa hi munhu wo karhi ku ri se u nga ha tinghenisi ka mhaka leyi this case is too big se a va sungula ku tlhentlha va endla nga ku a va yi tivi kesi leyi va yi tiva second office ya yi tiva
district ya hi tiva mara mani lava yan'wana mani wa n'wana a va pfunekanga because yi le ku tumbetiwa in this case. ene loko yi tumbeteriwa ku n'wana loyiwani kumbe yi tumbeteriwa ku yini ku tumbetiwa leswi swi nga ndliwa hi mudyondzisi loyi a hehliwaka la? Ku na leswi swi vulaka ku protecta munhu Mahashi. Mudyondzisi hi n'wi confronting SSGB a fika a hlamusela ku u endle swilo leswi hi mistake mara ku na ti-tips leti a ti kuma from vanhu vo karhi va ku loko wo pfumela this case na ntirho wu ta hela. ene loko yi tumbeteriwa ku n'wana loyiwani kumbe yi tumbeteriwa ku yini ku tumbetiwa leswi swi nga ndliwa hi mudyondzisi loyi a hehliwaka la? Ku na leswi swi vulaka ku protecta munhu Mahashi. Mudyondzisi hi n'wi confronting SSGB a fika a hlamusela ku u endle swilo leswi hi mistake mara ku na ti-tips leti a ti kuma from vanhu vo karhi va ku loko wo pfumela this case na ntirho wu ta hela. Loko munhu a ba n'wana ku ya hi va ndhawu luya hi kha hi vulavula na yena kha vulavula hi timhaka ta ku i section 18 kumbe section i vulavula hi ti-section tin'wana a ku i dismissible offense. Se leswi nga ta hlupha mhani laya i vanhu lava nga ta nyika vumbhoni kambe sweswiwani hina hi le ku mi kandziyiseni leswaku na hambi na n'we mo teka xiboho xo jika hi nga va yisela vumbhoni lebyi ku tatani mavatsa va tshama va nghena lava ku principal a va swi tiva na un'wana mudyondzisi a xikolweni xe lexiya i ze a vutisa ku mi ndla yini tanihi SGB se mi tiyimisele ku va pfuna njhani n'we mhani la? Mahashi mina a ni munhu wo tumbela na loko vatswari vanhu langa ku ni va chepetana va swi tiva ku I call a spade a spade. Whether yi ya kwihi kumbe kwihi vhele ni am ready na sweswi ni nga ha ri ku chepeteni hala xikolweni a ni swi humele during my era. Yes. Ni fanele ni yimela sweswiya vatswari va nangela sweswiya Mahashi. Hayi ma tiva sweswo hi swo hi khensaka swona papa hi swo hi khensaka swona vaaki va fanele va ku tani a hi vuli ku xikolokolo vanhu va fanele va nghenisiwa kumbe va nghenisana nghozini kambe mhaka i ku swi na nkoka ku va hi seketelana n'wana loyi a kota ku kuma ku pfuneka se kwala ka ku pfuneka ka n'wana ke mi pfune yini tanihi SGB? Ni fanele ni yimela sweswiya vatswari va nangela sweswiya Mahashi. Hayi ma tiva sweswo hi swo hi khensaka swona papa hi swo hi khensaka swona vaaki va fanele va ku tani a hi vuli ku xikolokolo vanhu va fanele va nghenisiwa kumbe va nghenisana nghozini kambe mhaka i ku swi na nkoka ku va hi seketelana n'wana loyi a kota ku kuma ku pfuneka se kwala ka ku pfuneka ka n'wana ke mi pfune yini tanihi SGB? Swi na nkoka ku va hi seketelana n'wana loyi a kota ku kuma ku pfuneka se kwala ka ku pfuneka ka n'wana ke mi pfune yini tanihi SGB? Emiya hina laya a hi ku lava protecta munhu kumbe ku herisa munhu hi ntirho mara milawu leyi vekiwaka hi department loko title wa hina hi nga ka department swi vula yini Mahashi? Kwalani ngopfungopfu loko ku ve va pfumerile loko va lo swi hetisa sweswo ivi ku vonaka ku pfuniwa njhani a ni ngo loko ri ku 100,000 phela a swo xikolokolo 100,000 ya le tihlweni a ni mi nga famba swibedhlele sweswi le hansi mi ringeta ku sweswi ku nga ri swe le hansi kambe swibedhlele sweswi swa mfumo mi kota ku vona ku n'wana i pfuniwa njhani kambe mi nga cinca statement hi mhaka ku se mi ku na 100,000? Nako Mahashi swilo leswi humelelaka laha xikolweni lexiya swi tele ngopfu nkarhinyana walowuya ne wa ku vaviseka ka n'wana ku ve na case leyi a ku fanele ku thoriwa nsati wa secretary ya SATO loyi a nga qualifyiki ka tiposo yo fana na leyi a yi ri kona even today that case department has say solver 2 weeks back miri mavasa a hi sunguriseni loko muku a ku fanele ku thoriwa secretary ya nsati wa secretary ya SATO a fanele thoriwa ku yini laha xihlovo wa ku vaviseka ka n'wana ku ve na case leyi a ku fanele ku thoriwa nsati wa secretary ya SATO loyi a nga qualifyiki ka tiposo yo fana na leyi a yi ri kona even today that case department has say solver 2 weeks back miri mavasa a hi sunguriseni loko muku a ku fanele ku thoriwa secretary ya nsati wa secretary ya SATO a fanele thoriwa ku yini laha xihlovo a nga shortlistwanga hi ku ri a nga qualify as I'm talking to you now hi phele
re-shortlist 2 weeks back. se shortlist 2 weeks. Va tlhela va shortlista 40 ka vanhu va lava va ri kona va top 5. A nga ngheni because a nga qualify. Loko va heta ku shortlista siku leri va nga ku yiwa ka ti-interviews, SATU yi lodge dispute ku ri they were not represented. Hey man, I'm telling you, case leyi ya tiveka all over. Even avutomi bya mina kun'wana byebyi va ka danger, but i ku a ni chavi ku phela swilo leswi ni nga na ntiyiso ka swona. yeah. Isatu Bwembe leyi yi nge le ku mikaya ka iseni la xihlovo kumbe isatu yini? Xingwezi branch. Oh, Xingwezi branch. And xihundla xexo ni vulavula na sweswo ni kwala sekete ni tirha kona mahaxi a ni tumbeti nchumu. Vatswari loko va za va ni trust-a va swi tiva ku ri ni munhu wo rhandza ntiyiso. Loko ku ri munhu no n'wi hlonipha ku n'wi chava ni n'wi chava swo hambana swilo leswi mbirhi mahaxi. Yes, ntiyiso. Leswi vanhu va nga swi hambanyisiki loko va kha va hanya na vanhu. Ku na varhangeri van'wana i varhangeri van'wana tiboss. Isatu yini? Xingwezi branch. Oh, Xingwezi branch. And xihundla xexo ni vulavula na sweswo ni kwala sekete ni tirha kona mahaxi a ni tumbeti nchumu. Vatswari loko va za va ni trust-a va swi tiva ku ri ni munhu wo rhandza ntiyiso. Loko ku ri munhu no n'wi hlonipha ku n'wi chava ni n'wi chava swo hambana swilo leswi mbirhi mahaxi. Yes, ntiyiso. Leswi vanhu va nga swi hambanyisiki loko va kha va hanya na vanhu. Ku na varhangeri van'wana i varhangeri van'wana tiboss. Loko ku ri munhu no n'wi hlonipha ku n'wi chava ni n'wi chava swo hambana swilo leswi mbirhi mahaxi. Yes, ntiyiso. Leswi vanhu va nga swi hambanyisiki loko va kha va hanya na vanhu. Ku na varhangeri van'wana i varhangeri van'wana tiboss. N'wana ku hi tlhe hi vulavula na n'we hi ta mi rhamba ku va hi ta kota ku tlhe hi bula na n'wina papa. But that mina I'm ready at any time. I'm not vitaniwa hi president and that's ni vulavula leswi ni swi tivaka leswi a ni tholeriwa swona. A swi ni chavisi sweswo ni munhu wo rhandza ntiyiso and ni ta fela ntiyiso. Na mi tweli papa na Kenza. Hlayisekani. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 23 minutes ntsena ku bela ora ya 12. Kahle ya se ma swi vona ku mhaka yin'wana yi pfuxa tin'wana yin'wana yi vanga tin'wana ku na poso i vanhu matsalani wa sekete wa SATU ka Xingwezi second yo hambe Xingwezi branch kumbexana nga hi pfuna ku tatani mavasa se va le ku n'wi hehleni la ku yena i risato hi a shortlistiwe ku tshame ku va na nkarhi wun'wana lembeni ku vulavuriwa hi timhaka ta ku va SATU va lawula timhaka ta mintirho ivi va SATU va ti kaneta va hina hi lawula hi ngheneleli ka sweswo kambe hi leyi mhaka seni loko ku ve tatani mavasa leswi va nga venge munhu wa ntiyiso va le ku va vula ntiyiso swi vula ku se xiyimo xi hi fikiselaka ku mhaka leya ya ku va vanhu va ku SATU yi teka mintirho swi tlhe swi vuya futhi. SATU mi kona loko mi ri koha hina moya lowu wa n'welo loko mi ri na swo hlamula ka leswi mi hehliwaku hi swona ha mi nyika nkarhi wa SATU va lawula timhaka ta mintirho ivi va SATU va ti kaneta va hina hi lawula hi ngheneleli ka sweswo kambe hi leyi mhaka seni loko ku ve tatani mavasa leswi va nga venge munhu wa ntiyiso va le ku va vula ntiyiso swi vula ku se xiyimo xi hi fikiselaka ku mhaka leya ya ku va vanhu va ku SATU yi teka mintirho swi tlhe swi vuya futhi. SATU mi kona loko mi ri koha hina moya lowu wa n'welo loko mi ri na swo hlamula ka leswi mi hehliwaku hi swona ha mi nyika ku va vula ntiyiso swi vula ku se xiyimo xi hi fikiselaka ku mhaka leya ya ku va vanhu va ku SATU yi teka mintirho swi tlhe swi vuya futhi. SATU mi kona loko mi ri koha hina moya lowu wa n'welo loko mi ri na swo hlamula ka leswi mi hehliwaku hi swona ha mi nyika nkarhi wa mhaka leya ya ku va vanhu va ku SATU yi teka mintirho swi tlhe swi vuya futhi. SATU mi kona loko mi ri koha hina moya lowu wa n'welo loko mi ri na swo hlamula ka leswi mi hehliwaku hi swona ha mi nyika nkarhi wa tin'wana timhaka teti ti nga koho hi ndlela yaleyo van'wana va ri ku dlawa ka Senzo Meyiwa na va lava khumbekaka se swi le kusuhi ngopfu na ku humela rivaleni endzhaku ka loko khoto yi pfumerile ku vumbhoni lebyiya va nga teka byona kumbe va nga kandziyisiwa kumbe ku vuriwa ku leswaku va byi kandziyisile va ehleketeleriwa vambirhi kumbe va hehliwa va lava vambirhi byi ta amukeliwa tanihi vumbhoni bya lebyi byi amukelekaka a khoto leswi van'wana va nge sweswo se swo vula ku hayi se
lava va khumbekaku nete ya khaya yi pfaleka kambe ta twa hi tiva nawu na hi swi tivi wo dlamba lava swi tivaku kahle i va advocate Ntsako Baloyi hi ndlela yaleyo kambe a hi twaneni loko ri na un'wana mingiseri le ka 0860002543 ntirhini haxa ni ri a Masingita Mall ila hi nga ko egiyani namuntlha hi haxa kona Afrika wa vulavula hi Ravuntlhanu na hi Musumbunuko hi ndlela yoleyo kambe a hi twaneni loko ri ku hi nga kuma un'wana mingiseri la hi kota ku va hi ya mahlweni na ngona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela inhleka ane presanko enhlekani Njani? hi pfukile papa no hlamala loko se ni mi ya moyeni mi nghena se mi kha mi ku swintsongwana kambe hambi swi vitana hi sunguriseni mi ri yin'we le kambe a hi twaneni loko ri ku hi nga kuma un'wana mingiseri la hi kota ku va hi ya mahlweni na ngona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela inhleka ane presanko enhlekani Njani? hi pfukile papa no hlamala loko se ni mi ya moyeni mi nghena se mi kha mi ku swintsongwana kambe hambi swi vitana hi sunguriseni mi ri yin'we Njani? hi pfukile papa no hlamala loko se ni mi ya moyeni mi nghena se mi kha mi ku swintsongwana kambe hambi swi vitana hi sunguriseni mi ri yin'we Hi ti tirhelaka hi le ku hluphekeni ka mbosolo wa ANC. Hi ya hlupheka ku za ku fika mani sweswi va lava hi va vhotela. Hi va vhotela hi libisi hi fa hi ndlela ya ku fana le South Africa hi tiva ku nga na yimpe. Mara vanhu va faka laha. Ka fi ku tlula ni vanhu va le Ukraine. Ka fi ku tlula ni vanhu va le Israel va le Palestine. Solo a va na mhaka na hina ane loko ti xile va le henhla hi tisirhelela i ta tisirhelela njhani loko va nga vekangi nawu leswaku swigevenga leswi se ku ti group sweswi ku humele yin'wana group yi nga dla AKA yin'wana phela ku za ku fika mani sweswi va lava hi va vhotela hi va vhotela hi libisi hi fa hi ndlela ya ku fana le South Africa hi tiva ku nga na yimpe mara vanhu va faka laha ka fi ku tlula ni vanhu va le Ukraine ka fi ku tlula ni vanhu Khalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula rihlampfu hi kokwalaho ka yini mi ta hemba siva ra n'wi va lovorile ka n'wena va lovorile o leswi vulaku ku leswi va nge se stress va nge a vo lo hloma a hi ntiyisi a hi ntiyiso maphepha lama ni byeleni a tribal ve ri yini kasi a tribal va fike va ku maphepha ya ka hina ma right se stress n'wina mi huma ka ndzawulo yihi a mi humi tribal n'we no ma tribal laha hi tshamaka koho hi vulavula rihlampfu hi kokwalaho ka yini mi ta hemba siva ra n'wi va lovorile ka n'wena va lovorile o leswi vulaku ku leswi va nge se stress va nge a vo lo hloma a hi ntiyisi a hi ntiyiso maphepha lama ni byeleni a tribal ve ri yini kasi a tribal va fike va ku maphepha ya ka hina ma right se stress n'wina mi huma ka ndzawulo yihi a mi humi tribal n'we no ma tribal laha hi tshamaka koho hi va fike va ku maphepha ya ka hina ma right se stress n'wina mi huma ka ndzawulo yihi a mi humi tribal n'we no ma tribal laha hi tshamaka koho hi seketeri hi lava ku tatwa ku kahle timhaka leti ta ku tengiwa ka ku dlawa ka Senzo Meyiwa swi vula yini loko va a khoto va ku hayi sweswiwani hi ta hetelela hi teka xiboho xa ku hi languta ka ku loko se ku langutiwa ka timhaka leti hi bulaka ha to ngopfungopfu hi ta yisa ku yini amahlweni hi mhaka ya ku vumbhoni lebyi byi ta amukeriwa no amukeleka loko swi ta ka timhaka ta ku dlawa ka Senzo Meyiwa ka vaehleketeleriwa va vambirhi wo sungula na wa vumbirhi se van'wana va ku hey swi vula swi swo tala ngopfu va vula swi swo fana ngopfu hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani a hi amukeleni advocate Ntsako Baloyi hi twa ku va hi pfuna njhani hi timhaka ta nawu se loko swi te tano swiyimo swi vula yini ngopfungopfu loko hi langutaka ku ka ku tengiwa ka nandzu andzeni ka nandzu ku vulavuriwa hi mavito yo tala ngopfu na vanhu vo tala ngopfu se ku ta endleka yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo a hi va amukeleni hi twa ku va angula va ku yini khalanga inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM nawu se loko swi te tano swiyimo swi vula yini ngopfungopfu loko hi langutaka ku ka ku tengiwa ka nandzu andzeni ka nandzu ku vulavuriwa hi mavito yo tala ngopfu na vanhu vo tala ngopfu
se ku ta endleka yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo a hi va amukeleni hi twa ku va angulava ku yini khalanga enhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM ndu andzeni ka nandzu ku vulavuriwa hi mavito yo tala ngopfu na vanhu vo tala ngopfu se ku ta endleka yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo a hi va amukeleni hi twa ku va angulava ku yini khalanga enhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM kusuka sweswi fika emakumu ka wona se swi vula yini hi ku aka ku haha mavito yo tala ngopfu se swi nga va swi vula ku se swi ta olova ku va ku fikiwa makumu na nandzu lowu ku endleka yini hi ku vona ka n'wina xivutiso xa n'wina xi twa kahle ngopfu and tsundzuka loko hi vulavula last hi burile hi wona especially timhaka ta mavito and na sweswi mi ta ni kha ni tiva ku ri leswi swi lava ngopfu mavito ku ri yandlisa ku yini mara mi swi te tani xiboho lexi xi nga tekiwa hi jaji kumbe hi high court ya Pitori xi va xi kombisa leswaku ri swo tala leswi nga vulavuriwa ka statement swi nga tsarisiwa na mavito malamaya hi vulavulaka hi wona swi vula ku leswi va nga swi vula swa amukeriwa mara lexi fanele ku twisisa xona i ku ri ku amukeriwa na ku va swi tekiwa as ntiyiso ku na ku hambana ka nkarhi wa sweswiwani timhaka ta ku ri ntiyiso fika kwini i timhaka letiya ti nga ta va ka xiteji lexiya xa judgment laha va jaji a nga ta va a kha a hlela ene sweswo ni la ku kombisa ngopfu ku ri va hehliwa ka statement swi nga tsarisiwa na mavito malamaya hi vulavulaka hi wona swi vula ku leswi va nga swi vula swa amukeriwa mara lexi fanele ku twisisa xona i ku ri ku amukeriwa na ku va swi tekiwa as ntiyiso ku na ku hambana ka nkarhi wa sweswiwani timhaka ta ku ri ntiyiso fika kwini i timhaka letiya ti nga ta va ka xiteji lexiya xa judgment laha va jaji a nga ta va a kha a hlela ene sweswo ni la ku kombisa ngopfu ku ri va hehliwa swona timhaka ta ku ri ntiyiso fika kwini i timhaka letiya ti nga ta va ka xiteji lexiya xa judgment laha va jaji a nga ta va a kha a hlela ene sweswo ni la ku kombisa ngopfu ku ri va hehliwa nandzu xo sungula a ku la ku fikeleriwa yini xa vumbirhi swi pfuna yini ka timhaka swi pfuna njhani ka nandzu hi woxe lowu sungula ku tengiwa namuntlha kambe sweswo loko hi vuya a mavhengeleni a hi sunguleni hi hundza hi laha ku fanele ku twisiwa kahle ku ri loko ku va na case i timhaka ta ku ri i mani loyi at the end of the day hi mhaka ku ri swo fana na state ku na leswi swi vuriwaka xi fanele xi prove case beyond reasonable doubt ene ku fikela sweswo a hi matlangwani lero mayelana na ku vumbhoni lebyiya byi amukeriwile swi endla leswaku case ya vona yi voyamela ka tlhelo rero ra ku ve le kusuhi ngopfu no prove case ya vona beyond reasonable doubt lexi nga ta sala i timhaka ta ku ri va tisa timbhoni leti nga ta famba hi ndlela yaleyo ti yisa mahlweni ti kandziyisa kwalayani ka ti-confession statements leswiyani ivi vumbhoni bya vona byi va byi hela byi khomeka byi va lebyi amukeriwaka xin'wana ni nga ta xi kombisa but trial within a trial mhaka xivutiso xa n'wina xi fambelana na ku ri a ku tlangiwi hi nkarhi kumbe a ku tlangiwi hi nkarhi lexi xi nga humeleli eku ri swo fana na sweswi state xi ti olovisele ntirho switatimende leswiya a xi lo heta ntirho kandziyisa kwalayani ka ti-confession statements leswiyani ivi vumbhoni bya vona byi va byi hela byi khomeka byi va lebyi amukeriwaka xin'wana ni nga ta xi kombisa but trial within a trial mhaka xivutiso xa n'wina xi fambelana na ku ri a ku tlangiwi hi nkarhi kumbe a ku tlangiwi hi nkarhi lexi xi nga humeleli eku ri swo fana na sweswi state xi ti olovisele ntirho switatimende leswiya a xi lo heta ntirho a ku tlangiwi hi nkarhi lexi xi nga humeleli eku ri swo fana na sweswi state xi ti olovisele ntirho switatimende leswiya a xi lo heta ntirho yima kwini loko mhaka leyi ya fika emakumu na swi twisisa ku mi swi hlamusele kahle ngopfu advocate lera ra ku lexi ni tsakisaka i ku a hi na lawani a hi le ku vulavuleni tipolitiki hi le ku vulavuleni nawu se nawu i nawu se loko hi vulavula mavito hi nga vulavula kambe hi kha hi vulavula hi vukheta hi ndlela yaleyo kambe xivutiso ku ta va ku
ku va jaji a fikelele xiboho xi nga fikelela xona swi vula yini ka vanhu vo fana na va Kelly Khumalo? website sweswo na tsutsuma loko hi vulavula last time ku ri swa ha ri mavokweni ya state kumbe muchuchisi loyi se a nga yena a nga ku lideni wa case leyi kumbe loyi a nga ku lawuleni ku ri ni vitana mani a ni vitani mani. Swi hina kambirhi a nga vitana Kelly Khumalo ku ri a ta va mbhoni ku ringetela leswiya payisela vambirhi va nga swi vula mara a ni sweswo hinkwenu na website sweswo na tsutsuma loko hi vulavula last time ku ri swa ha ri mavokweni ya state kumbe muchuchisi loyi se a nga yena a nga ku lideni wa case leyi kumbe loyi a nga ku lawuleni ku ri ni vitana mani a ni vitani mani. Swi hina kambirhi a nga vitana Kelly Khumalo ku ri a ta va mbhoni ku ringetela leswiya payisela vambirhi va nga swi vula mara a ni sweswo hinkwenu na kambirhi a nga vitana Kelly Khumalo ku ri a ta va mbhoni ku ringetela leswiya payisela vambirhi va nga swi vula mara a ni sweswo hinkwenu na total kumbe sweswo va ti a hi swi hoxeni ku hoxa but a hi 100% ku va a hi total kumbe sweswo va ti a hi swi hoxeni ku hoxa but a hi 100% ku va a hi total kumbe sweswo va ti a hi swi hoxeni ku hoxa but a hi 100% ku va a hi total kumbe sweswo va ti a hi swi hoxeni ku hoxa but a hi 100% ku va a hi through trial within a trial mina ni ri hayi va yitela va fayini mo vona na ku Kelly Khumalo ku humelela yini jaji hayi a nge ngheneleli mara still na vuya kwala ka vo korisa ku va ri nga n'wi khomanga loko with remission wini ti hundza xikwalaho. No ni mi twile leswi mi nga swi hlamuserisa xiswona na swi tiva ku ene xin'wana doctor ni lava ku xi ngetelela ku na section yin'wana in terms of the Criminal Procedure Act few minutes ago before Menita xin'wana ni lava ku xi kombisa ku ri ku na section yin'wana ya section 219 ya this Criminal Procedure Act ni pfumelana na n'wina but the Criminal Procedure ya 1977 mara yi le ku amendweni now and then they call endliweni hi xipuku na swi ti famberini mara lexi nga kombisa section leya 219 nghena ka education ya section ya 219 vanhu lava vambirhi va nga endla ti-confession loko i te botpet a ni ri na vona hi dlaye swin'we a swi nambisi jambela swi ku botpet hi fana na ene loko kumeka maloyara yo tlhariha botpet va nga seviwa kahle hi mhaka ku ri section leya ya 219 yi ri loko endla confession yi tirhana na we n'wini i nga ndlaye yi ta ti-confession nghena ka education ya section ya 219 vanhu lava vambirhi va nga endla ti-confession loko i te botpet a ni ri na vona hi dlaye swin'we a swi nambisi jambela swi ku botpet hi fana na ene loko kumeka maloyara yo tlhariha botpet va nga seviwa kahle hi mhaka ku ri section leya ya 219 yi ri loko endla confession yi tirhana na we n'wini i nga ndlaye yi ta ti-confession mani nga ri kona va ni hembela swi herini mi nge ku hi mhaka ku ri i-implicated ka confession hi ku vona na a swi tirhisi swona ene at most confession leyi yi nge tirhi against yena hi ndlela yo olova like that se swi tiveni ku na lava vanharhu ku 3 to 5 hi mhaka ku confession ya 1 and 2 swa vona va ri vambirhi a swi vuli ku 3 na 5 leswi va nga swi tsala na vona already i confession se a nga ku ni katsakanya ni hetisa mhaka ya ku Kelly Khumalo hi nge automatically ya ku tekiwile a hi mavona ya mina ni vula leswi na wu tirhisa sweswi swo fana botket hayi mena a ri na swo swi vula ni khensini advocate mi ni parile sorry botket iko wa khetsa alright sorry swona advocate Ntsako Baloyi hi ta vuya yisa mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM andaka leswi
Isa so mingisero mkana London FM ikumet minatinga seba awara yangwe ikumonge msaba na mani kosna jauke wena tumaka tingani yana mahlweni la iteka tungwana mthera mthanu ifama na wena indela lele ka 0860002543 mikandisa rito ka 0657443911 la ka kandisa rito na kombela bakaina ai tisisi na kubona leswako loko kandisa rito la ivulavula ku vulavula wena naso loko kha vulavula we ku tlhakuva we iri wexe ingele ku vulavuleni ku kandziyisa nako nkandziyiso we wu nga hundi kahle hi lava 30 wa timinete kambe ho mi twela vusiwana loko ku nga hundi minute a hi lava 30 wa second kambe loko hi ze hi fika ka ku nga hundi minute ho va hi lo mi twela vusiwana sweswi hi nga vanhu va risids masvo se a mi tweneni mingisero mukana London FM le ka 0860002543 hi twaku n'we miri yini eka mhaka leyi un'wana iri ngele ku vulavuleni ku kandziyisa nako nkandziyiso we wu nga hundi kahle hi lava 30 wa timinete kambe ho mi twela vusiwana loko ku nga hundi minute a hi lava 30 wa second kambe loko hi ze hi fika ka ku nga hundi minute ho va hi lo mi twela vusiwana sweswi hi nga vanhu va risids masvo se a mi tweneni mingisero mukana London FM le ka 0860002543 hi twaku n'we miri yini eka mhaka leyi un'wana iri sweswi hi nga vanhu va risids masvo se a mi tweneni mingisero mukana London FM le ka 0860002543 hi twaku n'we miri yini eka mhaka leyi un'wana iri sesi wa mina hi pfukile hi ngo vona ana hina hi pfukile a khensa mene va na xirilunyana xintsongo ina ka kumbe van'wana va makwenu va ta pfuneka hi ku nga ku a hi na vutivi byo fana ni voni ku swi tiviwa hi mina ya na mani ta tsakela nga ku ri va swi tiva ku antswa va ta hi pfuna ku na tibangi leti hi ti tirhisaka ene ku tala ngopfungopfu vanhu lava ngo bengi leyiwani yi kahle va va tele ngopfu aka yona se yi tala ku yi va yi ri na layini yo leha mi kuma ku loko i ri London ka benki loko hi kha hi sayina loko i pfula khadi ku na swilo leswi swi va ku swi tsariwile va ku sayina laha hina swilo leswi a va hi hlayile wo byela ku sayina laha kani ni pfula khadi namuntlha mara laha nga ku swi tikomaka ku na milawu leyi hina hi fanele hi hlayeriwa va hi hlamusela a hi fanele hi yi tiva ni vula leswiwani hi mhaka ya yini na ku ri loko sweswiwani mina no transferela munhu mali hi cellphone number ivi nambara ya va wrong mali yi fambini mali a ya ha vuyi unless loko i kume n'wana wa xikwembu lowu nga ta n'wi transferele yena ku ni transfere mali hi xihoxo loko se i fonela nambara yi nghena mali yaleyo a yi ya ka swimanimani a ni kombela i n'wi vuyisela a hi fanele hi yi tiva ni vula leswiwani hi mhaka ya yini na ku ri loko sweswiwani mina no transferela munhu mali hi cellphone number ivi nambara ya va wrong mali yi fambini mali a ya ha vuyi unless loko i kume n'wana wa xikwembu lowu nga ta n'wi transferele yena ku ni transfere mali hi xihoxo loko se i fonela nambara yi nghena mali yaleyo a yi ya ka swimanimani a ni kombela i n'wi vuyisela unless loko i kume n'wana wa xikwembu lowu nga ta n'wi transferele yena ku ni transfere mali hi xihoxo loko se i fonela nambara yi nghena mali yaleyo a yi ya ka swimanimani a ni kombela i n'wi vuyisela se swi vula ku na n'wina mami jahe ngopfu loko mze ani ali mi tirhisa rito ra kahle ra ku i xihoxo kambe loko yi kha yi mi vutisa ku a hi mpela ka trayifina i la ku rhumela mali ivi ni ku mi nga langutangi kahle xilungu lexiya a ni xi tivi ndzi byela ku nambara leyi ni nga yi hoxa hi yona tanihileswi na benki yi kotaka ku n'wina yi mi nyika mali yo ka yi nga ri ya n'wina hi xihoxo ivi hikuva va na matimba va ku endle vona va ku mali liya zwapu va yi teka tani ku va nga yi tekangi ivi n'wina mi yi tirhisa ivi muholo wu nghena va ku yi zwapu ivi mi swi twa ku xava teke mali liya hi ku ma swi ta ku mi kume mali yo ka yi nga ri kahle se wa hina switimbani swo hi tikumbela mali ya hina leyi nga hi rhumeli xihoxo yi nga kumeki kumisana xi lowu simu lowuwani nyika mali yo ka yi nga ri ya n'wina hi xihoxo ivi hikuva va na matimba va ku endle vona va ku mali liya zwapu va yi teka tani ku va nga yi tekangi ivi n'wina mi yi tirhisa ivi muholo wu nghena va ku yi zwapu ivi mi swi twa ku xava teke mali liya hi ku ma swi ta ku mi kume mali yo ka yi nga ri kahle
so wa hina switimbana swo hi tikumela mali ya hina leyi nga hi rhumeli xihoxo yi nga kumeki Yeah. kumisana thambuxi lowu simu lowuwani so wa hina switimbana swo hi tikumela mali ya hina leyi nga hi rhumeli xihoxo yi nga kumeki kumisana thambuxi lowu simu lowuwani tindlela lese i swin'wana swa leswi kumbexani loko mi vulavula hi swona namuntlha swi kutani ni vona nga ri hi mpela muhumelerisi va ta fane va swi kandziyisa va hi vona ku hisa ku yini mahlweni hi lava va ka consumer commission hi lava na va lava va tirhanaka na timhaka ta tibank va hi byela ku hikokwalaho ka yini onge ti voho xin'wana na xin'wana xi sirhelela vona ku tlula hina vatirhisi ke ede hambi ku nga ri leyo rhumela hi xihoxo na leya iya e-wallet ka tibanki tin'wanyana loko wo n'wi rhumela munhu ivi munhu loyi a nga kotaka ku yi teka mali leyi a va swi koti ku ku rivesela yona we murhumeli wa yona va kona lava va nga tsandzeka loyi n'wi tivaka a nga tsandzeka ku rhumeliwa yona a ku yi rhumeli na yi rhumeliwe hi mina ka munhu yaloye se munhu loyi a nga yi kotanga ku yi fikelela ku yi teka ni kombela mi ni vuyisela yona va ku hina hi nge swi koti ma swi vona ku like wo fumisana or vari van'wana vo endleliwa swihoxo swa ku swi fanele swi endleka swihoxo swi tikomba lela mali ya wena se loko ku ri mali yo tala ke se na cancer hello hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela swa ku swi fanele swi endleka swihoxo swi tikomba lela mali ya wena se loko ku ri mali yo tala ke se na cancer hello hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula bot phet na muhumelerisi loko hi herini phela na me ana swi twisisi ku ri faneke hi nga ha vulavuli ya vugevenga hi nge vulavuli yona hi ku anakelaka hi nga ha vulavuli ya vugevenga hi nge vulavuli yona hi ku anakelaka hi nga ha vulavuli ya vugevenga hi nge vulavuli yona hi ku anakelaka va fanele va teka mali yo taniya or a hi twanani ku va fanele va teka mali vana va layani va tsale ku mali liyani a ya ha pfumeleki yi fanele yi vuyela ndzhaku se mina kwalani fanele ya swi endlisa ku yini kwalani manjeni ku bangi a va pfumeli va ku byela ku no wena mali leyiwani a yi pfumeli ku vuyela ndzhaku se kwalani fanele ni tlhela ndzhaku ene ku ri mali ya serious leyi ni fanelaka ni yi tirhisa serious se hi ku ya hi kwalani munhu fanele a va swi endlisa ku yini hi ku ya mhani va lava va huma kwalani ka swilo leswi va swi vulavulaka i ntiyiso phela swilo sweswo phela bedpet hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus ito so mintri wa Munghana Lonene FM ya kutisela ngana ko Afrika wa vulavula kusuka amasengita mo eka kavanyeteka kutirisiwa ka gezi ekusiyisana loko tirhisiwa ka n'wina esekreteriwa i va ka Eskom kambe ke a hi ku timisela na hi ku rhanga ko kun'wangu wa wona wu ri yini 0860002543 a hi titluleni timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mukhome to ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo un'wana mingiseri a hi ringeteni laha loko hi vona ku nga va na mingiseri ke ta kota ku va hi ya mahlweni ka 0860002543 na ngetana kambe kumbe mi kandziyisa rito n'wina mi nga kandziyisa rito khesi leswinene loko ni yingiserile leswi a mi vulavurisa swona namuntlha a mi twana ku mi nghenini xikolweni lexiya ni nga vulavula hi xoho xa ku a hi tiyisiseni leswaku hi hlambisa laha ku nga miyela a hi tiyisiseni leswaku a hi lehisi ha khensa swinene a hi yeni mahlweni hi seketelana ku kula ka minonoko hi ndlela yaleyo a hi ringeteni hi twa ku hi nga kuma un'wana mingiseri nhleka DP papa mpukeni epokele ngovo
Pfukile. Okay. Naku sekretary ka sisi le at bank. Yeah. Ya ndzi nhlangana na swona na mina last year. Loko ni ya vutisa va byela ku kuna ti-account leti ti nga existeki mara ti kwala bank la to tshama ti angamerini loko mali yi nghena wrong yi nghena ka ti-account leti yi wela ka Epokele ngovo. Pfukile. Okay. Naku sekretary le ka sisi le at bank. Yeah. Ya ndzi nhlangana na swona na mina last year. Loko ni ya vutisa va byela ku kuna ti-account leti ti nga existeki mara ti kwala bank la to tshama ti angamerini loko mali yi nghena wrong yi nghena ka ti-account leti yi wela ka ti angamele timali leti lahlekaka ti nghena ka tinambara ta rona loko i tshiki bayize i ba nambara ya wrong wa ti wela kwahari mali letiya so leswi swa swi vulavulaka i ntiyiso ni mana vona. Leswi swi vula ku a hi sirhelelekangi hi ndlela yona yaleyo a tibangi leti hikuva tibangi a ni to na to a ti fanele ti languta na ku tiyisisa ku loko ku ve ni tanihi vatirhisi ku na swin'wana swi nga fambiki kahle va kota ku hi pfumelela ku na hina hi kota ku teka vutihlamuleri bya ku hi ku mali leyi a hi yona ivi yi tlhela. Exactly. Mativa laha DP mina ndleni okay ni kombela ku twisisa kahle account leyi yi pfula hi mani va ku no eta bank ene mali leyi va ku byela loko ku leta ku va ku tirhisela yona va ni byele ku i ta ku charge 600 rand leyi nga non refundable leswi vula ku va nga investigate and then va nga yi kumi a nga nyiketi munhu wa yona leyi nga wela a nge yi weli ka n'wina no ku hayi no mina a yi welanga ka mina ni nge yi kumi mi ta va se mo mi yi tirhisini mara ntsena vona va ni charge 600 rand ya ku investigate ntsena hamba nga yi kumangi se ni dyiwini na 600 rand ya mara lucky enough ya mina ni ve ni yi kuma yi helerini so ni kota ku hi lunghisa and then va ni transferela hi voxe. Se xivutiso ku ta va ku tsundzuxa yini ka vayingiseri? A hi ve ni nxolo mara ntsena vona va ni charge 600 rand ya ku investigate ntsena hamba nga yi kumangi se ni dyiwini na 600 rand ya mara lucky enough ya mina ni ve ni yi kuma yi helerini so ni kota ku hi lunghisa and then va ni transferela hi voxe. Se xivutiso ku ta va ku tsundzuxa yini ka vayingiseri? A hi ve ni nxolo yini ka vayingiseri? A hi ve ni nxolo Bank leyi hey vaviseka man hey vaviseka khalanga and the bank ti le kufumeni man mi vaviseka hi yini? Khalanga vonani sweswiwani ni tshame siku rin'wana ka bank yin'wana ni nga ta ka ni nga yi vuleki ni ti sendele cash a ni lahlekeriwe hi khadi a ku ri vusiku a ni fanele ni tirhisa mali ni ti sendela cash loko ni yi withdraw laya ku huma a ni sendele 600 rand se ku huma 200 ro sungula ku huma xilipi lexi ku hume 200 mara i mali yi nga humangi even ni ringeta futhi ni kumbe ku endleka mistake ivi ku huma 400 xilipi xa 400 mali yi nga humi ni va fonela immediately leyi a bank ya koho leyi swilo leswi ni nga swi twa khalanga va ku mali leyi nga ta vuya va yi vona ya 400 ku a yi humangi mara ya 200 a ni nga ta yi kuma and swi ta teka 7 working days. Imagine khalanga a ni fanele ni tirhisa mali yaleyo se no fanele hlupheka hi mhaka yo bank mi ni vona ku a hi vekeni mali swikwamanini loko mali ya muholo yi nghena a hi withdraweni hinkwayo hi veka swikwamanini ehansi ka swigega swi ta antswa khalanga hikuva tibangi ti le ku fumeni hina mani kambe swi nge koteki ku na milawu la tikweni or kumbe n'wina mi hola lava hola mali yo tala a yi humangi mara ya 200 a ni nga ta yi kuma and swi ta teka 7 working days. Imagine khalanga a ni fanele ni tirhisa mali yaleyo se no fanele hlupheka hi mhaka yo bank mi ni vona ku a hi vekeni mali swikwamanini loko mali ya muholo yi nghena a hi withdraweni hinkwayo hi veka swikwamanini ehansi ka swigega swi ta antswa khalanga hikuva tibangi ti le ku fumeni hina mani
kambe swi nge koteki ku na milawu la tikweni or kumbe n'wina mi hola lava hola mali yo tala a withdrawweni hinkwayo hi veka swikwama nini ehansi ka swigega swi ta antswa phalanga hikuva tibengi ti le ku pfumeni hina ma kambe swi nge koteki ku na milawu la tikweni or kumbe n'wina mi hola lava hola mali yo tala tlheleli kona mi nga yi dyondzisi swo biha ni kensila khensa swinene 0860002543 hayi kona hi nga dyondzisi vanhu swilo swo ka swi nga ha ri swona a yi nge tlheleli ka ti-trunk tin na yini mina loko ni nge ti tani a ni khomi na xipachi xinene se ma swi vona ku se swi ta hetelela swi hlupha swi sweswo kambe hi ku tumingiselo wa mina 0860002543 i khomente vuti mina tintsena yi bile ora ya 13 un'wana mingiseri loyi nhlekani hayi Buthati mpfukeni buti wa mina hi pfukile minjhani mpfukeni I cancer Buthati swi hi ndlela leyi n'wana mani swi mi vula swi wa tiko leri mfumo lowu nga koho wu sungule ku hi tshembeni hi 1994 swi a ku ri ku beburiwa ka lembe leri ni nga beburiwa hi rorero na namuntlha va ha ri ka hina hi tshembeni ku komba ku na laha ku nga va swi vonaku na ku na laha swilo leswi va nga swi endleki right that is wana namuntlha va ha tirhisa marito ya ku hi tshembeni ni nga ta hlamusela leswiwani loko vo ku ta premier sweswiwani ka tiko leri ni huma ka rona aka dzumeri timovha ta premier ti ta 17 ti gade munhu wa yi one mara hina vavhoti hi fanekele hi ti fambela so a nga ku a ku na nchumu xa rong lexi ni lavaka ku swi hlamusela i mhaka ya ku ri loko ma languta that is why vanhu va complaina ku nawu lowu ingaku ku na munhu loyi a nga riki na mhaka na wona o favor swigevenga this and that a va na mhaka because vo a va vona ku na laha swilo leswi va nga swi endleki right that is why namuntlha va ha tirhisa marito ya ku hi tshembeni ni nga ta hlamusela leswiwani loko vo ku ta premier sweswiwani ka tiko leri ni huma ka rona aka dzumeri timovha ta premier ti ta 17 ti gade munhu wa yi one mara hina vavhoti hi fanekele hi ti fambela so a nga ku a ku na nchumu xa rong lexi ni lavaka ku swi hlamusela i mhaka ya ku ri loko ma languta that is why vanhu va complaina ku nawu lowu ingaku ku na munhu loyi a nga riki na mhaka na wona o favor swigevenga this and that a va na mhaka because vo a va ku a ku na nchumu xa rong lexi ni lavaka ku swi hlamusela i mhaka ya ku ri loko ma languta that is why vanhu va complaina ku nawu lowu ingaku ku na munhu loyi a nga riki na mhaka na wona o favor swigevenga this and that a va na mhaka because vo a va yi teka hi mani njhani ende ku nga ri hi ku hi mhaka ku a hi hlaya tipholisi ta vona ku loko i pfula akhawunti na vona pholisi yi ri yini a hlaya but mi ku kuma deducted wa 1 rand loko ya bank va ku byela ku a hi swi tivi kumbe this and that siku rin'wana ku swi vona hi tele nga swi vonaka ende 1 rand loko yi cheka kahle yi tele ngopfu phela so lexi mina ni lava ku hlamusela xo i ku lava va nga le henhla a va na mhaka na nchumu because a va le ku affectekeni so tintswalo ni twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku loko ho wa ka hi nga ri ku ndleni nchumu laha hansi a ku na lexi nga ta u ya mahlweni ni byeleni loko a mi fanele mi endla nchumu hansi kumbe on the ground a mi ta fanele mi endla yini tintswalo swi simple but a kaya ne loko kokwani xin'we xo tshika xi nga fambangi kahle lexi concernaku vutomi bya hina mundzuku mi ta va twa ku mina na ha ri na mhaka se ni kurile lexi ni lava ku hlamusela xona i ku le ka ANC i nge teki munhu wa ku wana 84 years i expecta i ta ku planela swilo leswi ha taku 40 years to come a nga ha ri na mhaka because also ku loko no fikisa malembe lama henhleni ka 84 leyi ni nga na yona ku ta va ku ri laki so mina na xin'wana question leyi ni nga i ku kasi laha ka vandla leriya a va kona vanhu lavatsongo va nga fiti ku va nga nghena ka tiposition leti va kota ku phusha ku va ta va na milorho ya ku 30 years to come hina ku vona tiko leri so munhu wa ku va na 90 years wa ha ri xitulwini i loko a vona 10 years to come loko swi teyini wa swo vona matimba ni ta va ni nga ha ri na hlamusela xona i ku le ka ANC i nge teki munhu wa ku wana 84 years i expecta i ta ku planela swilo leswi ha taku 40 years to come a nga ha ri na mhaka because also ku loko no fikisa malembe lama henhleni ka 84 leyi ni nga na yona ku ta va ku ri laki so mina na xin'wana question leyi ni nga i ku kasi laha ka vandla leriya a va kona vanhu lavatsongo va nga fiti ku va nga nghena ka tiposition leti va kota ku phusha ku va ta va na milorho ya ku 30 years to come hina ku vona tiko leri so munhu wa ku va na 90 years wa ha ri xitulwini i loko a vona 10 years to come loko swi teyini wa swo vona matimba ni ta va ni nga ha ri na inkomo sweswo mi ngisero mugana lona FM ka n'wina kumbexani mi nga va ku mi nga swi twisisi ku hikokwalaho ka yini n'wi vitana tintswalo loko ma va mi yingisele mbulavulo wa president a wu vula sweswo ku loko munhu a tswariwe hi 1994 va nyike ximunhu ta tintswalo va kombisa ku humelela ka hi sweswo a ku dzi ku va swin'wana kambe hi amukeleni n'wana mi yingiselelo nhlekani hi lo sa vona swara wa mina wo rhandzeka wo thembeka wo tiva swilo swa yena ni pfukile swara wa mina wa swinerekisi ni pfukile hi ngovona mativa hi swara laha ni nga tshama kona sweswi ni
la ku va ni vula ntiyiso kusuka mbilini ya mina ni mi hluvelela xidloko ni twe tolo mi vula mhaka yin'wana a ni nga vulavuli leri tambi vhiki leri nga hela ku komba matimba ya radio loko ku ri na swiphiqo hi tshama hi karhi hi vulavula kwalaho ka nongonoko lowu xongaswongasi hi nga katsakatsi swiphiqo that is why na loko mi ya hubyeni khoto ku na leswi ni nge i ti-merit of the case ni twe mi tsundzuxa nkulukumba wun'wana i fambe a tsundzuxekile loko ni twa a vulavula hi ku IEC yi nge ngheni le etikweni ra ka vona ni n'wi vutisa mo va vangani mo ka mi nga hakeriwangi hi mucontractora na a hlamusela se hi vulavula kwalaho ka nongonoko lowu xongaswongasi hi nga katsakatsi swiphiqo that is why na loko mi ya hubyeni khoto ku na leswi ni nge i ti-merit of the case ni twe mi tsundzuxa nkulukumba wun'wana i fambe a tsundzuxekile loko ni twa a vulavula hi ku IEC yi nge ngheni le etikweni ra ka vona ni n'wi vutisa mo va vangani mo ka mi nga hakeriwangi hi mucontractora na a hlamusela se n'wana i fambe a tsundzuxekile loko ni twa a vulavula hi ku IEC yi nge ngheni le etikweni ra ka vona ni n'wi vutisa mo va vangani mo ka mi nga hakeriwangi hi mucontractora na a hlamusela se yi nge ngheni le etikweni ra ka vona ni n'wi vutisa mo va vangani mo ka mi nga hakeriwangi hi mucontractora na a hlamusela se ku biyelela swi tava swilo swa mina na n'wina na yena loyi hi biyelela ka yena hi ndleyi a hi n'wi 6 senses ku hava lexi tumbelaka evuton'wini xi nga humeli rivaleni mindzuku hi chavela yini na mina na n'wina mi tirhe ngopfu eka ti-hearing ni le xiporiseni loko mi tumbete swilo loko swi ya huma lexi karataka swi katsa Pat Khalanga Peluka Mithombe swi katsa na vancindani na va jambajamba Daphne Sambo va nga onhangi nchumu hi mhaka ku tsakela ngopfu loyi va n'wi tumbetaka a nga Peluka a hi vulavuleni hi twanana ku leswi swi nga endlisa leswi a hi landzeleriseni ntiyiso mi twile mi vulavula tikhesi ta karata swi va ri ku ti ya bulumuka hi ku se ti katsa vanhu vo tala mi famba hinkwenu muprotect na muprotectiwa ivi mi ya kuma ku a swa ha koteki ku loko a hi nga ntlangi leswi humelani rivaleni xikan'we loko swi lava nawu a ku yiweni naweni swi hela loko swi ya khoto va fika va ku a wu na nandzu muka kaya swi herile na ku loko ku ve impela vandle sivara sorry ku mi nghena non'wini sivara wa mina ni khomeleni loko ku ve ya bulumuka hi ku se ti katsa vanhu vo tala mi famba hinkwenu muprotect na muprotectiwa ivi mi ya kuma ku a swa ha koteki ku loko a hi nga ntlangi leswi humelani rivaleni xikan'we loko swi lava nawu a ku yiweni naweni swi hela loko swi ya khoto va fika va ku a wu na nandzu muka kaya swi herile na ku loko ku ve impela vandle sivara sorry ku mi nghena non'wini sivara wa mina ni khomeleni loko ku ve va fika va ku a wu na nandzu muka kaya swi herile na ku loko ku ve impela vandle sivara sorry ku mi nghena non'wini sivara wa mina ni khomeleni loko ku ve hi ya heta njhani hi ya heta swilo kahle ku hava munhu loyi a nga twisiseki mi nga xisi ku sivara kambe loko mo lava ku ta hi ku hi lava ku tsakisa munhu hi palapala swilo mati loko mata ma ri rivilweni i ta mapala okay mi ringeta ku mapala loko se a ya vuya a ya ha pfaleki embisi ntsene then mbala size 5 ya buruku swara n'wina mi nga va mbala 4 ma swi loko se manjheni swi ya mpfundla wu ya pfuka wu bulumuku leswi a swi nga fanele swi fikele ku a hi vutisi hi ta tlhelela ka tiburuku leti a hi mbala tona loko hi risa timbuti a no kombela vaakatiko loko swilo swi fikile swi hi tlunyili a hi tindlisangi na le hubyeni a va fositeli lava ka magistrate na vachuchisi kumbe ya boxini ma vula mi ku mi chuchisiwini a hi kombela ku hi ya vulavula handle ku sungula hi ta vuya ivi loko mi vuya na kwale ka tidepartment we le ka leswi a hi swi tirha swa ti-hearing mo va mi byela mi tshama xitulu mi ku hayi hi twanani swi herile va fositeli lava ka magistrate na vachuchisi kumbe ya boxini ma vula mi ku mi chuchisiwini a hi kombela ku hi ya vulavula handle ku sungula hi ta vuya ivi loko mi vuya na kwale ka tidepartment we le ka leswi a hi swi tirha swa ti-hearing mo va mi byela mi tshama xitulu mi ku hayi hi twanani swi herile chuchisiwini a hi kombela ku hi ya vulavula handle ku sungula hi ta vuya ivi loko mi vuya
na kwale ka ti-department wele ka leswa hi swi tirha swa ti-hearing mo va ti byela mutshama xitulu mu ku hayi hi twanani milawu ka tinyinyana ivi lava va ta na vonele lava va ta na vonele lava va ta na vonele ka khomixini yin'wana na yin'wana ku va na murhangeri a ta hlaya leswi va nga vulavula swona va lava ku nawu va xiswona ivi swi katsakatsiwa swi yisiwa palamende swi ta va hina vaakatiko hi ndlela leswa referendum swi suka ka green paper swi ya ka white paper swi ya heta swi hi vuyisela kwini na hi ta wu cinca nawu lowuya wo mi nge wu yimelela swigevenga mata why ni yima na n'wina ku yimelela swigevenga ku hava minimum force phela ku hava ku confession hi ta vuya hi ta yi vulavula kahle nkarhi lowu taka ni khense ngopfu bani wa mina mi vona wa ntlhanu lonene 100 ta khensa swinene siwara wa mina i sweswo mingisero mugana no FM 0860002543 hi ndlela iyo le hlangana na n'wina se leswi ni nga hlangana na n'wina ni lava ku tshembisa vayingiseri ku n'wina vambirhi na mi lava n'hweti leyi taka hi ta fanele hi ta tshama laha hi vulavula hi ku na muyingiseri un'wana a nga ni tsalela papila a ku July na Ntsako va lahlekisa rixaka i Ntsako Xivambo se Ntsako ni n'wi byerile a ku xota n'we se ni lava n'wina mi ri 2 siku rin'wana mara swa siku rin'wana ni nga mi hetele airtime ya n'wina n'wina sweswiwani a ku na kinga hi ta bula hi ri na Xivambo hi ta dyondzisa vanhu ku hambi mo vona hi tihlo ro hambana vanhu va twi nga ku mi ximanga na kona ni nga kota ku endla xilo swin'we va twi ku vava loko hi endla public participation hi tata community hall ya Giyani hi presenta swilo hi yima hi swilo swin'we ivi va ku njhani na loko va tsaka loko va valwa loko se mi fika mihlangana ku ve va twa ku malwa hi miehleketo ma va confuse mi va byela ku hayi va nyumisini ka ha ri na vo tala lava hi nga voni ku hi tihlo rin'we hi nga ta kota ku vo hi tihlo rin'we mo ni nghenela leyi ni nga tela yona mutlhi ni twa va kha va rila hi swa ti-bank milawu leyi tirhisiwaka ya ti-Financial Institution Act ya va 2010 a yi pfuni hina vaakatiko hi yo mhaka le ka MK Party kha hi lava ku cinca constitution na milawu hinkwayo na leyi va peluka va vulavulaka hi yo ya Criminal Procedure Act 51 of 1977 Institution Act ya va 2010 a yi pfuni hina vaakatiko hi yo mhaka le ka MK Party kha hi lava ku cinca constitution na milawu hinkwayo na leyi va peluka va vulavulaka hi yo ya Criminal Procedure Act 51 of 1977 Act ya va 2010 a yi pfuni hina vaakatiko hi yo mhaka le ka MK Party kha hi lava ku cinca constitution na milawu hinkwayo na leyi va peluka va vulavulaka hi yo ya Criminal Procedure Act 51 of 1977 disbandi MK va yi disbandi hi ti 26 ta December 1993 a Orlando Stadium a ni ri kona kwalaya ma swi vona se va ku se i association loko nghena president Ramaphosa hi 2018 a disbanda na association leyi a va ku MKMVA a ka ha ri hava nchumu so la a vo tikuma va ri ka ANC ya vanhu lava va nga ti-negotiators va nga compromise swilo swa nkoka that's why mi kuma na le ka constitution ku ri hava na chapter na yin'we ya ku vulavula hi misava sweswi hi kona se ku nga na lava va nga ta pfuna rixaka that's why loko vanhu va kha va lava ku swa tibenge swi lungha milawu yi lungha a va hi va vhotela MK hikuva swi nga ta lungha se a na ha vulavula hi liya ya tibangi mi salele hi 30 second kumbexani hi nga yi vula siku rin'wana ntivo okay titele a hi leswi ya va vulaka swo ntsena swa bodo yi misava sweswi hi kona se ku nga na lava va nga ta pfuna rixaka that's why loko vanhu va kha va lava ku swa tibenge swi lungha milawu yi lungha a va hi va vhotela MK hikuva swi nga ta lungha se a na ha vulavula hi liya ya tibangi mi salele hi 30 second kumbexani hi nga yi vula siku rin'wana ntivo okay titele a hi leswi ya va vulaka swo ntsena swa bodo yi salele hi 30 second kumbexani hi nga yi vula siku rin'wana ntivo okay titele a hi leswi ya va vulaka swo ntsena swa bodo yi ni khansela swinene khalanga ku seyeriwa nkarhi eka muyingiseri Nhlikani